happens. Since I was young up to date, ndo chi agenda njiri infrastructure chipara amaje agenda te yanya go change. So we need to change the mindset of our people. So nalibuna basae tora egende ke pa. Okay. E percent nere tagene dibora iwa basae. Yeah. Ese musikema kwa. Yes. Nkuburi. Abara imbara basae. Yes. Nane no no governor we county ya Kisii no musae. Yes. Na bara ibande imbara bachori bibi. Orochi. Wekira niri amagendera aliaga niri buna basae. Yusi Nyakundi nara verire gemwe actually abagusi mbanje tubura ibwa bwe bijana. The last election inkwaro jitole mwinali umuga kubule babongeli ba ukani unaba tuna bagotire tigata chole no mugabo na simbo kuna simbo arati. In fact simba jete in the name ya youth muno kwange very keen. Simba akurichukura bunek cyane. Simba akirubuno muntu cyokonya gusi. That's why no nyuka gutaka gupinga Simba bantu tibate dukotagerera baro dina Simba ukire nandumo umumuro moke okumnyuka bwango paka yani nonye no mongi nole kubuja roki okuna no mumuro otokero kale bobasi okugusimba arati. Yes. Obwate kishire kyoge kwaka kyabona mase. That's why abantu bagete Simba chikura babwate namatumaini na Simba na akonye Kisii. Indi bale kuligereri kibesa babo kulimba kwa kibesa. Yes. Omwako ngeli kuli yatimani abo mwako yongo nyamweya na bale kibesa babo mingo bale ngoloro. In fact abantu over suddenly bakaba push the wall adina Simba ne Simba okire ku Nairobi umumuromoke urakonye gusi. In fact nonye kwa konyora kwere nonye na senu mugutando akogenda ukuna yani ni mugwata chinda mwamu Simba ukire wakonye gusi ibona bagusi ko uchumura mbabwa to kwege na se bijana emuntu takungena ati unaba omuna okubuna ndega osino mwana mindo chovure unalega no muntu munakulu ichikuraiga abantu mbole bachikuligeri barole neki chovure nabwate obongo buye bujo okonya wete ande indiri nyakuno na iskubulu chikuru mayani brother. Yes. Okay ndo tene ali say ndo tumere skubulu my brother Nyakundi no tene no muga kuli tajire mia kumete wende government ko ye ikire eko kuana ga chuli taye serikali lindiri it means na obongo bwo akoliriki bwaro siri waralire that's why the government na kigenda kuli taye oli sinoni chingoko kwarire igo bakenya gose bagusimba libali libaye Simba kuru. Okay. Igo mbaba tena madumaini Simba nakole. Yeah. Igo tate na basaye bali bako chorungwikira ni barama kenda. They do. Okay. Agilende Nyakunda libonse bako kora. Ndete ko kubona ndi ngo correct. Ina bono ndubo tena aba MC abange bale ni vijana. Abange bacha bano bakamanyana bano incho mu MCA na ndi bono nko ngokora no kweiba mono kurwase kwere county government. Yes. Bono babu chuo ibi mono bate mambi ndo kumanya. Yes. Kana twenge maiga ye camera ngwate ni sikura 2022. Yes. Ukatiga nkikiagera toga ukanga gusuka mutu Moralia Nyakundi talie nangete gusuka mutu. Lakini wono ekero ligijikura in mostly Gusii region again tongere to koroka ekira gis for fact grants mnero again tegetangani. So 2022 una na ruete school immediately ganga janga swa siasa. Be previously kwenye twara kolile siasa school eka motivate ngatanga nao unangorwa I'm going to stand as MCSA itonka alichitao. So nabona fighted sana nga fighting akole mekutano you know nekran das morangi ya bagaka wa nyenyere usine mboli o morai na maed. So kero to isaransi na bagaka ai ngatendi go tegerera maonabo korwe kran geito konye twasokira abantu mwatante. So na enkobero na enkoboyo 11 kero tu agete calculations
na baka ba get gal season sia bagante ngam young by the time I was around 22 years bagante now we want you to plan for the future. Yes. I think 2027 una ba ndierete ira I will go back to them mbabolinga kimoroje. Okay. Yeah. Iko tena na baga katali na birangere bya na baga kaba kusugumete uligiye burai. Okoliyo burai burabune birangere byane. You know ngo na chasi nini. Anya baga kaba kane ugutika. No. Now, you know, ki usiye bindomire bakoligere. Na kongusana umuntu utaranyora family usiga uburai. Because you idea neronga tubwati muntu kura no nyumba. But again to batai understanding kelinga uburai obo isiko gango chatole tuae uburai bwe byombe, uburai bwe bichana wapi na wapi, but now koja ko confuse tata kusema mama tenga nao timbwati family lakini no burai ntete ego tobera kumusa. So ekegese getangania bagaka bagote abarabu onye gotete ko umurai bagotwale family. Yes. So kerengeli kyo burai kirakyo ne kyo muntu individual, but now when you got at the fuse naboko bamiri of course ogende motu lakini motu abumba go support. Yeah, ekere grand simkia ogya okande tobwati mago. Okay. Eso musika makole. Yes. Nkubuli totena abakaka abakaka bakane. Yes. Igo bakanire na mukubuli kiruka. Nyakundi eventually tuliko kani bakaka na tibatu kwanira. Lakini njere na very this game for long na as I told you. Yes. Indira mete abakaka bali bakale mbabugate a vision. Lakini leo na baka bale lero mete okonyora lero yo barangiri obachi besa pamute binaye bakorangiri bate binaye bono na yokoranga yore inka yo yani lero tubati baka bara go teibu maene. In fact na baka bale pere basku easy. Yes. As much kwa barangiri buye na emete ba water litukeli. Okay. Abantu bakaba very genuinely and ko bate yan take the bank na bakungwa bangina abangina bagotengo kwa bali chikura. Yes. Agendo kwenye chikura dewe lakini into abasaka ntura bali make singe injito tegete ekibas chamu kwerende ni nduyane endo ke ba ligireti bala kino rule school tabwa tibesa tabwa dimukungu na bamwachikura nge bachikotanga pa kirende bachikuragira inje kona ale chikura 2017 etwa bote abantu babiri abagaka batetina bono mwasokirira eno mungno yokubuli chikura kugiro sorondo kuli chikura chubu minire bono igari bakatena bono papa obwente kutika chikura egero sorondo nero mungno manene ono gotere ulitayire ande na bwate bese nero raturagiri actually injetin tigete actually. Yes. Ina abigeta masakaro kangatika buna raira abantu bakachukura 150. Okay. So in 2022 ingataka ujachukura my endu yani makoko na maete oyo oli chofri. Yes. Ande bakaka dese basi bakantena ki unabaona mo kuligichukura na ande omong na rosorondo nko katariki na cha kwiri ndadu wendi ona imutigire abuta iyo ngikena gote binakwire na manganaaya amanganaaya umuro yakuwa nali kombera na mbona abantu abangendike family kuligire naki yengo mwatore no MC mukaya naro ekina kina namba 1 abantu bakuligire abana baembaro iwete toko mwachukura omusacha rata muchitaoni ingo baranyore inka aba enero nguri igo na bagaka yani bakwamine ki one si otebwa dimukungu simuka ale ono diamote indi muka ne inje omongino nako guchusi binyanja mama saya. Yes. So bere bugirangali no a was binyamande primary in Comorabaro of course indi no mongino na meto na Kericho County abantu bakwaka kura eba kumbulne ki papa na baru muya pira kini into ko mwakura kura because mukaya tai tanya go no yana matanga yekenyo no loje tanya go no na bana bayati banya go aba gusimba bwate ne culture
ekali che nyakuno naye buna turamanya kana boli chikura omusi akubuna no nyome chombe no wakanete no bwata zokurara no kangu chaliro cha samatanga yani bintu kuti bisiri lakini it is biblical actually to kunya kugambira abantu una emokao tunya kumugambira bino ya kwenda kwa inkwito ndiri abara inomete chinsemo chinda bara imbaro bagachoru bataranyu magose batabwa ati family injaze kusiga isiko ya kusiga ngochoru bale like omete ukwere morali koko tena ne ebisa kubene ngochora bira muntu ukwere ndotaranyu yes akana agree to totanyomiro musigisi aya no nyambo no yeke ndo kego chanda inkoraro kekolo go chanda no mwana mindo iso kenyuli nkubuli bali nkaiboya aya babuli tonye toto bateba ereso bombo inyali bali bubwe mbonjali omongi na janet ngoteba bale obweteyo lakini nagambite ngakiyo iwete engakeli kwembagambite abantu babwate such kind of mind neki ono bataka yani ebako choro muntu lo boye bu an enka ya enedeli. Okay, yes isu moncho mo ligerelia unoroche niko togendete kwana ya abasae n'oburai bunenchero yomoyo gukwanira mangana harengete abasae abigo nabo swali Facebook Getembe TV honyale kogotoma liboli lyago nabo igo enambe yerega bwa screen yago lonyale kogotoma SMS bunenchero yomoyo koruli boli gocha sabaraye abayiga balime ye studio anene batwerere nara lyaja babwate gocha so mugusi tanyoro mutimo komoke tukwirana tongendere asenchira yo goikirano. Buna inchira yokwenekia teneni igati yichira chiria aliete umusike Simba Arati nigo akubarigania mwensi gwikirana asumuyega bwa masabo yukwariania Ibragita ibyo birachi korosi ya Jibara chonsi chirime kaunti ya Kisii Jumatano yichitaliki 15 umutinyi ugatatu umwakoyo asigitie kenene Kegusi Stadium inchu mwensi tusire amagendero isiyo buraibuaye umugavana umusike Simba Arati timwiba umuyegoyo noguchire eyemo asiyemo gwetera Getembe Television Getembe FM 102.7 ekeunga kiamwa mugusi Tabana Simba ayedeta yagendelele motata kazi inaendelea. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au na bwego kurose chi company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echichire c'echingenjo au na bwego n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate chi kitchen sinks na bwego ni chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imbe yomuchijuiga obusungu asamange naboko bakirisi bikwetera se chinamba cyabo 0703943972.
Asa haigaime yorogongo rwamusi. Ebisiko rero ningindina mpakeni habuto gende tokwanira. Ingana yobora inabo igane nari bagwate anena sokurwanirira asoka nikibuna. Nkonyora bare uburayi haiga ime yorogongo rwamusi. Karibu nainde. Twende ya mase ngencho yobiro. Ugavana wa county ya Kisii. Proche. Magandra kira ni gubuna alitira chia wene tichikuliwe. Moralimbu ya mono Nyakundi. Yes. Ukwanira ubugabana bwa Kisii bintu binge mbirakora ubu natu expected. Nantu na umugabana aturiete chira. Ntu abwate no kwegena ngango ikeraniale ebintu biri aturiete chira. Nkorande chi project nyinge chiri chiro boniga njiri chi mugabana uri umukuru wengo achichi konya kwa era bonande ndubwate like 1 year nemetie nyimeke gotosoe obochori ese mia ndamwe mbona ale 40% umugabana aralia ya nyandirika wikirania yuko mu 40%. Nyakundi yose gotaragusia 40% ye namo asengenjo mate umugabana ko work and inandi na abamsi but timati shida ya ruerete because ntori korra abamsi bago kora 40% ye namo asengenjo abamsi enkola leta bale chipasa lichiri cyabo girajo mate bindombire tutakane. Yes. Kira chingoleta bale nebi parambiro bago chabaigora you na gukora chi project kiri kiyo mugabana umukoro no 40% yaye kurwera. Okay. Yeah. Yes, msikonoko. Inche Simba amefanya kazi kulingana ne kwerende capacity yaye. Simba okolire 60%. Bawani unabono wa chiri chichiro ekiro nera agachale nene sana motundu nalire nanyibeka yelire nagache yende tibali so wali was yende na beka situ para ine inaraga bumukonye kolenta ni director omugabana ase atara kola buya na mangane chi kitali aruna wati challenge ake and then ni mangana ye kwirinde filas. Okay, remember omusiki Simba anyora ebintu ungwa na kote binde kwirinda katika njere nabono ninde class ninde ne board member kwire nyagesa LCK igotuka bumachoge chache machoge basi class ikyo kiagache tu 2017 to 2022 Nyakundi kirina kirasi ikierete ikakuchirangi ikabibokana mabati paka kirege intrakini kirasi kinkeyo. You see ne chiparanchira kanyora ungwa na roseti. Yes. Chikabe ku no morom ani chia tagukire. Ungwa na ndege ndukirike ino infrastructure pali kule chiparaba ka kwire ndo morom. Ona na Simba gacha akalenda chikonzota kianda chiyo kara chipara so chikamwira ngora lakini kento Simba na kwire tarakora andu na bakora ne yansek tinara no ni mirero okubeka nabono asnara ali kwire ndi pare na okora murto iyo naga jete chiro yes unkobekale na mabere chi school abana bena thari of course is an idea ya sama bere but rende tegabe kama bere and the same time as bako somere birasi correct bitu good in kwere environment lakini Simba lende timanya bantu bono omete siasa ne bwati bitina ebwate ndamam abantu mara bakona Simba ta korapi barali
n'abantu bali bakumwa max muno yamwa max 40%, lakini Simba egento gokana nago kanere inkelina orendiri ni kwire ndevera kitabichi gutikara kwe kisi, lakini teba pia ali yani inga kinere numu wako ngwaye na rende chigali tia ambulance yes chikaminyoka sana tawo tia kolera chigali tia maja puta nungwaye ari office chikwende chiri chikagenda so oping na Simba ta rende ni bila kita akwaya bikwa ni maybe na ba Chinese na kose na yes muskin kuna jasin ni siminira ga tiango turabo taiba. Hello. Hello. Yes, ingo. Mungu kwa nanera. Yes, ya nachira. Orentri Blackta amshwa mabimbi chibironji ku Mate Stadium. Yes. Uno ya quality kwire chipasa lindu simbena mwanje no kwa form ngo kwa chibesa. Kyo kina mwete tik ni mwete tik. Yes. Blackta ebi mbiba sakoja because ya siasa next year. Blackta ebi bere county government. Yes. Nande bitekara muno mugapa no ngogo cha na binyol lakini mugapa na ta basakuru so no mugapa na ne Blackta bana nalo chili lino ngwaya chete akane gali ya ni chigali chia ambulance chikagenda. Yes. Omete chese support kwire ndiskimi. Yes. Yes. Nkoboli ngupo governor ebi bara imbara obeso kiri kurwanire kirugo kebo governor na kiruche maginchorerio yoburai na chiko kolekana rugongo rwausi mbuya mano murani yakundi okwanira abarai abeso kiri koboli obugabana mata ibono bacha koburai bara beiro burai ono ntwege ntutura sabe kyagera nentu nabarai tugochikoba mambi abana inchi bale wanja bachoro umuntu kulingana na record yae nalirio kama onjoreria rabe yes mate twabere tokolisa ikabarai now we need fresh minds chicho inya soburai obo elinde nerara lete vision eri aenyi ayesu memoto so abarai aba baregeti like now mugaka machogu abo mingongo ta bali mbata eto gabana abo nyonka abana abantu baberero burai tali rero bajaka so record yae yo muntu abana inji bale wanja babwati record yo muntu buna akolire gasi bamwakereria ali ntonyora monjoreri. Okay. Iso musikama ko. Yes. Asinkwa na yaoneri. Eiso yo gabana nyakundi uno yakwa na we need kwire in the fresh mind tina nyora musakuli bugabana number 1. Tero ko very clear. Musate yo chire okubuli ni kiro kibugabana. So abantu basokire bonsi ipi na babate myake mengi. Ochakiro mwaka Jimmy Mumanyi wate musana sana na wate myako limosi myaka 65 kuchigoro. To kwa no musiko ndali oyo kuna takitondali Enoch orabe na kabere shole bo 6 ngekili ongwaye ta bwati myaka meke. Ochicho musike oyagi Gideon oyo kuribo machoge nera asichimya kurwa. Nere nubugaba nako buri ole no county commissioner ga mate no ranso yi. Oligererio musike machogo na abone minister na bero o bero muchumbe oligeri ni myaka yae almost myaka 70. Oligeri onyonko gambire emyaka mengo obochumbe obero mo senator and is the best by the way onyonka is the best query senator to bwata ase Kenya bono as we speak. Na tebangu bule no bugabana. Jimmy tanya ko chorukere go kia siasa lakini Jimmy ngote mali kurwanira bana inchi. Omaete omurayu muyano uri kurwanira bana inchi. Omusikengo inchi kaikiraniri hanene ndocho kaliko mwakire kuko. Jimmy the last time na nje na mwanjete na atamire kurwanira nabali musana. Inde ne ekiro ya shiringi atano shiringi sana bone ekiro aka mobilize kabisa akasele abantu bali ngityo visa ba director bwe chaye. Ane Jimmy ora jirengo chare ora embawa youth. At time about bujumbe engaki encouragement ana atemete kuira abantu no hembo. Abandaka marube
mwete mundu redia tumote bibu yakolire warire lakini abantu bana batakababisa imbo y'omuntu buna bono nje ni ng'anyi to nyunga for example onyunga tegwe na ukwana aise ko bano mugabana na batokora buya kusi onyunga wote anaki egaki ninyibe milioni njendi nendu ne kine nimba yani era ko batene era nakikuiba akina koleki na abaya warire bono tozi kuligere libono abantu abakibono igaba kuli bugabana and still simbarati no moke as kwirinda sabo warire if you compare te bono na tukuliga abantu batabongo batikutura simba ise yang okay yes iningo sekota na homuskiji minero ko suma ko mulgel chikura hunne weso kibuno mu MC no ena ni onabe ka abantu bali bajakire bakuri chikura bono yes bantu bakuri chikura na para Mr. Enukondali no mubasi kuliga paka actually baka rimumba baka no musiko mingo na mode tinata ku repeat Jimmy Momanyi no muntu akatakira muntu ukawaida isi muntu mate ni kwere USA maybe no mete muntu ranu ragire simtabo ati no mete kinkere tenecha egwe musi no ibona nkya konte yani enguno muntu no munda omuntu akakumwakire simi niko nakora nemekono kiro kuna ndege ndabantu mune nje banganje tabangi esimi kuna akirunko bwatani ngego prefer mu machoga sikiro giki bono induna ba machoge into abato deputy governor aso musikecho asmangi omugutu tunagamba emyaka 10 omugutu no munyali bali bakurukwere Kisi Central no yakwana na kilani simuna intu tagete kuche turagamba emyaka 10 egaligenti kwakito kwana una because to wana kisiasa ongwa yaga emyaka 10 tali na ndipo nega abantu abangi batana kiba imache kubakwa emyaka 5 igo Kisi Central yabre emyaka 15 bona nje liswali liane buno muntu ogucha na watu no kwere musikoyo oli gucha tuambe emyaka 5 you see omubasi neroro kuligino bugabana orobo no oli tuli no bugabana kusimba badewe simba no mubasi kuligucha lakini abantu abangana na simba kolere bobe simba tarakora simba no muntu mube simba kutumia abantu kuita abantu iboko you see lakini when you look at the position abantu bagucha gusuna no machoge we number 3 chikura omu machoga bota chikura kwere ni 130 omu nyale omu getuta bota chikura kwere ni 150 omu nyale bala bota chikura 170 so tozi kwa kuru chikura chabo machoge ni chabo basi ni chabo girango abato kwere no mwabana na into because tindo china abanyali bali mbake chikura mate tindo choba kadro mbake chikura mate unless abakubuli chikura kurugere keze kure in the central like bono musike macho umukwanere for example agende ali mo deputy governor kuru umachoge kusalu agende bugirango ali tora afirine ki ekirugo kyo gakinonye intubwati nambe yemo akindoli nambe ibiri maiga tosemene gikano koboko ngotonye gagituchikochora ono gaki tochore tuage chikura tanyore intubwati ken go muskema kulinga tene kirugo kyo bugavana mbuke nyumba tatayo nyabo getutu bagambire babasi bagambire yes ontoli yondo bwensi kuru bu machoge tumubeke kirugo exactly bwensi no etabwati marando si yamagendo taligo intubwata abantu basomele kuru machoge mbai chimita someti omusiko yakita someti omusiko ndali takwere nda someti omuga kuli mumba nyabeta kwere ta someti saloya egenti kokirana iki igoti kupinga buna dichikwere chikora cha central senanya buna ntuchitagiti lakini ngene ki unless abantu bagucha patu ebirugo binene ebine okay patu ene kirokya wangina ande patu kirokya po deputy na ndo po deputy let me tell you mbabe como deputy o chikoli musara into kwata abantu balabe chiti
abantu bakaba the best deputy ever abalimu totebe n'abalimu gw'ekweri primary balimu bwa secondary abantu bali bara ubo deputy kuru seito mata ali bara bani bara beta bano dyango boli sei no ayopungwa chiti skuru kasomba kabano lega skuru wete mbona umuntu kaba no mo deputy kuba mo kongmai no nyine ngakobiyo kono mukunga ba olumungeni mageke tanyoro mugaba no kuru kisi central muna no nyonga tumubekera umuntu kurugucha omo deputy gaba no mokong okogenda komodene ki neintu abantu bane tibranyora ngo ono yango boli omo deputy ora bona iga inkomo ikule naro obeo ngomo igunde umisikia onyo kora any function eko influence na limanga akole ski omo speaker au umewe msikiza omo speaker uliko kwanika paka bona olini record no musike oyo ndoyo mugirangule kombo no baro geti obugambi linga kiri ya bongwae ona lero mwete kwere speaker na eta tuli maana le kwere ni speaker ya eta onone yani we need somebody no nyino mugaba na teyo okoro kina tarisa a deputy ona murajora ne kwere deputy ogwakira matitiri ya minyago jibo okay yes tiga tukwanire ngane jiba yes mangana yo musike matianyanti tukwanira mangana ya baraibo kwa meria serikali yes ne tarompa koragusia mwara buna yengi kora ngana buna basai nkike mwa naralia mweso mikuru asitari amangana bange to soma kurwa sabarai unandu vijana unatokunya ukinega of course kiro mundu nabwate umurayo yeo ya kororanga nise kwege mbuye abonda atowe like now tigangi rune example ntati kwana nanje teraira sana kiro na enga school but kiro na enga school kwenye tinda ikamiaka yoko akakura abona abwatiraira gocha pakanga ikanga mwakira chikura agaika mwaro jaga so broad based awon no tu ajagerete go karanira because all along tu analete kumubekanga no motetesi wa wananchi njegina kienge gonsuma ngenjeria nge go fight aso mwananchi oli omokonsa ali utali go ikere serikali ayetebia mangana ya direct lakini ere na bago tenomo odeyo nyine president omoteine kembo bekere kembu yake so ngamwadimaya toche abara ina bange like Fidel Castro Babo Magufuli I like to follow nyabara yabusana very much so lakini ngote ba sabara ibo position mbuye bale because oligeli umuntu buna Matiangi is a performer and is not a politician in fact onye ndiale politician kangongo mugore gakora amabantu gakorwania abantu gakora whatever but oli ono muntu okwewe gasi o perform so mbabugata maroro nabone ntuto fire tinga mbatu bogolete unanto basa yes yeah kurangana munamo yes muske yes italenki kwa isomi kurwasira okay fine aba gusimba rino matayinko bali ne kwere nde president ekyo no nyino mwana ole gali samete mujegene president anentu na aba na siasa etokota kautumia matengo likichukura emete bintu bibere matengi mino muntu oyo unakuwa na koleta na chole tu intano security alifanya kazi mzuri na choto asijisemi alifanya kazi mzuri nomo gusio ndo bwenso na iruna tuliga toko chole mugusita nyo teyo nyako choru tweguna asumigasi ta oyo chakira musiko ngeli na beta mangana jisemi oche musiko bure na beta mangana ye chibesa na beta myaka eli ya moyi gocha aba usina badiga aba usina banda bakin tulisana omugusika irwe gasi no anu muga kongwa na lenge ni kwere PS mugusio ndo bwenzi ngorale kwe gasi yes asina kuya choliru anu mutu mugusita ka kokora ekere korge abana ninche you see ekintu bugati kero ke indu mete na ba Israel so lakini abantu abange baona bautumya Matiangi naro che kiro muntu akogenda obekane positive
monge moe na Matiang'i inche mongakire bona papa ane mwakere na Matiang'i ekinde kiebete tu enga kilia nyachae abantu abange mbatumite liria 40 people through nyachae na kanya chae ninche monge timi konyoliri kwa Ibuiru nje no muntu munene good bono abana sasa bange baminyokire guchuma Matiang'i yes for political survival ekine ngoko tebinaro che ase ne ta ekwere nindeli ya betari na abantu bali bakwana isikati mede usinkora apategererole ebakwanda gochora umuntu kulingana una ali totebe buna bono ninje ngoli chikura cyo MCA na barangakire nimbo Kalonzo nimbe ni kyamu kyakachagwa nimbe kyamu kya serikali yes. See people are want to use umuntu sometimes inkora njande muntu wa Munyoro ako tena no baga lazima tukuchunguse wa Munyoro umuntu yo tena kwerende ni 6 ground oyo nde nilikichi yes ege ndona tabi namba kusiyi baye bono bandigirete bono as we speak injengwana Matengi kura ya but abana siasa dibatumya Matengi lichikura tikatocha umuntu kulingana na nagende kokonya na bana inje bakawaida. Number 2 ndo natebi nabakusiba itu the only person ora Lucy Ruto Matiang'i muna Matiang'i ta kwegu eba ndere yoko boli no rais bukwirende bwa Kenya it means igo Ruto moko achikurera iwe abagusi kusina aba Kenya bonse mwete remember abantu balenda Matiang'i ndali nakwirende abagusi n'abantu balenda edwa na youth environment nje nsialenta Matiang'i kwarodi. So the moment abagusi oyo Matiang'i atali kwego ne bandere liyo kotena no rais bweze to no nyungu sigaiga ebintu bikonge you see. So we are waiting for that kwarodi. Akini the moment bakumulina bakala nduzenga so Kalonzo bakolenta kusewa marwa usina tembea igo mwataka kwa musikeru takolegi agende and you know Ruto is very smart as a query yes as a politics is very smart no query that una bona is coming on 29 kuchikaronchi gore ye get kwende ya suneka to encounter Matiang'i bono bawani olendire basi ya sabana isiwangi toronchi olende inkolendare inkolonjo legiti yesu no gichindege nkoendare bo gitutu ke ura chipara chechilamu andegera abantu ba change mind neki ndo chibona munzo Ruto natuwanjite ande natuwanjite nabakusi otoire basi you see ngino kalenkali kaibona Ruto nacha sune kwegora legiti gechindege ogenda biyonge ogende getugiseito oyigora ne college gochekulika abantu gwere ne KMTC ochage pare kuru sameta changshunira mboka ikoba na nisi abantu bakolengera Ruto you see oya bwati chibesa aba tibabwati that is the problem ewe kobera kwere ndo position are you seeing oya bwatu muya bwatene nyama koreki you know sometimes inkola tando soro aho tena na njang kobera sinkogesa. And indeed if you go to South Mugiranga bachuma bale UDA kina Chavet kina Alpha kina Osoro babeka bekiru no bolamu don't you see inkwaro je bakonye eba kumyekino musike kibagendi ebinde binde ngo kibagendi ba mobekira anti corruption kwere chache sina na ali chipesa chake tutu chache you see indi kibagendi yakotera tesongo ya bono ere ni current kango bindu biri anti corruption gambiro koreki tibikumubwata no nyono musikara ati bono ya very sure ngotera le Ruto because power is power. That's why omwako lya kukwa na oli mwabarere neki we need power. Yani serikali ya ororo ne rogotera bona ga simbaru Ruto mambia kubwatu because magosta ko bara county akanyora abantu ebiri kibesa kile musikingo buli kiro muntu nabatu gusibule go chora sako yes nikira irabwat you see
muna leo nali ngene kwere nde senate Simba Simba na wakanywa buno umuntu taraiba kwaralire lakini abo bisaba embale bayibire pono desa ikwere ndisikano ya so gitana kwere ndi 40 million ya sirire ya kisi kibasa lakini tora confirm no seneke it is true kibasa ikwere nchibire inkwaro che enyagitali ya Kenya egosie kwase ngenjo na panyagitali bamere ekwere ndege ntaba ko mukungulu ole kubiyaru alinkwaro cha I think mese ngwa cheto but then no na netinasi chiro chire ni competent yani bawasum bo to level 6 yali abakora abana bali kwa bakena abanyagitali tiba understand tigoro yo muntu konyo muntale online na mwabeka TikTok onyo okonyora chinasi nyingi niyo chiri TikTok injiri konyara kokonya ba roire so nabakanda level 6 bono gainsi kukwira tokole naye ku experience abakonya abantu bajire benchi yali bajire kabisa abantu bekaranstira kini omuntu ayo mona era no kusabibu ase chikwirere ndichinsaibire tu Simba tali munyagitali ne gavana chi doctor chinyinge chibwati kwirere private kwirere hospitals so that's kwa korana eba kuda como failure senginjo maybe epa ya mabera o ngwa na gatigire a chitaka sieka so tibabwati kwirere freedom bono mundu kanyolire ikebao kyo wa Kenyama wakapi ogende kasi goroche Simba kwenda ne senate bakumwekere bina kibesa cyabusongo nchitete you see nabakonyera abantu nabo bisobaye bakuri kibesa okay yese umuskitumba yes samurali no mo raibensenere na watitaru cha buno muske kuriata kurengana muna nachiwekirani chiri cyaye anene chinga kikisigalete yakundi okorereke maene emiaka twamwete etatu narienge yegasi umwaka uyu tutigaretie yo munemete nyimekeigo tindo chigo se naikerani furi chira chiri arwete bado na arwe chinde tindo chigo se nsikerane because boniga we are focusing on the campaign kubuge birogo koriye birogo okora grassroots directions so tindo chigo se naikirani chira chiri aliereta abantu provided that chiri aliereta litangani nchira ikerana chonse so ama tukatigarite na make onyendiria focused tienga kieri ate mewikerani bibere bitato bibe fully implemented mate problem to what is implementation nje buno murai na bongo twale vision but abantu bali bako implement vision ye eikerane buna na atagete no problem yegojera so vision jira jinabwate ji dream nabwate yes package chinda tebire infrastructure fund whatever to ende Singapore but now umurali we have a very big problem that's why okorolera ebijane binge ntoliko tend go fight estate mono ko mata mangana ali abete 2024 but abonda tebenga a president ya temire se konyara ali sie ikeire I think tikatoliki chikura 2027 ninde sure ta ko ba ali elected I'm very sure because autofailure una ntwe ba Kenya okay ono hasingi nchije biro muske makuru yes titukwanire anena se ward ya machoge basi yes ituchi ukodra ngubuli robo MCA yes naro mokuru nere kinyureke yes asiki mutabwatira na nere monyale moko bwatira ne limore nta monjeri ali muga ne tia se ward you see yes na tena besesa manoko bwa Geoffrey Nsarigo na ndia sitokuru na ni Geoffrey na bande mbaro omwaka na romete na kuru yes ogocho uli siasa kwera ocho kujitenda na no mwemisi oronya kokora era is doing good in business Geoffrey ya chicharo talisa evacuum because umuntu ororona kuna Jeremia ongeli pobogi erega si ano kurudi because inde na sema na mo politi amata biyonge chibesa baliete
inkamubuli ni blasi bya Nyamiobo ku primary actually iko na abo kete mambi na nyote kali ya Sambiru inje kali ya Sambiru 2024 mutinyo nane na muboliti amatanga buna no intoli renero o Sambiru lakini ina boliti ngiye ko gara macha byonge ai 2 million aba ninje batakoreki bataigo onyunko na tacholete kindugiri kyo oversight team nkamuligeri nkaro musikara dingo kumwali chibesa lakini nkanyora ne blasi mbire ro bire chibesa lakini bitali kukwere ni complete na tembe ko moboli neki ne class kya kakero ni kwere primary asol kunu musike chofri onzarigo ne class kya Nyamiobo DP Nyamiobo ga byonge na moli blasi ebi isun complete bana isiko bakasomera ono tukana twali weta na chinkwana ono wakanyora mete omuntu okola ndero okuguru ono na moboli matanga inga kakero go obo tukobo sira banta bamwe bachira samene kali yani ono na bankonero no Sambiru because niliuliza swali ligotaje no mwananchi no nyetali ero no Sambiru kali I want to put very clear abantu mbale ngororo nande kanipata chenemi omete nguru kana no morogi omuntu ate na witiro mwana ewe ngo kerere witiro mwana ali nyina witiro mwana so I said injegali ya Sambiru 2024 inigali yenyi I'm very open no nyiru mwana minto chofri taliko oibano kutaka kubuli na ingitota wikana tukwa nere siasa chofri nimemwambia kuje tukae chini chofri inka kuru mnankuru na abana minto mbara bakubuli chukura bale na America bani mundara America akubuli chukura usi yani erara moka n'umusongo ameta America na buli chukura usi akiru ebile bikongeje omuntu amete nakuru na wale na moka era nyoje na matanga ye kwere ndiye kenyoro ne chikura akubuli machoke basi okwere ndo wakura amenye nakuru you see omuntu akubuli chikura aso omuntu omenyete chofre no amenyete kisi mama mwabo na bana mano bari bumachoge nara fatali yake turai karanza kini ababandi bakubuli umuntu amete America yo ndaka menya nakuru ono ojengitura kwana about bono njonkwanele kuri ni nyumba yaitu yes lakini chinyumba chinde mbaro like bono muwaka naro litayire oi kirima kasa 20 naro chona ichikura kubuli bwata kabeza kabeshe nawe nate watu minyoka muri chibese icho zengenjo omuntu oyo lili odakoronchi ale koronchi ekiru yegetuki umwalimu oyo mwalimu ole bamnyokita bakabeke kina bagotanga ekiro egetuki egereti yagachu ambuzo dese that inchengo kanono mwakiri begi bakalende nekino ena abatete neki tiga gutanga namagendero agoje ni wodi ya machoke bus ogopani sina bangen bono as we speak no we misi na kwire ndakuburi bono kuno uri gutanga namagendero tacha machoke bus bono surely inkura gacho inkeje gokora development uno uri gutanga kwire magendero ekumu muro yakwo neki una abantu bakora chibesa bakachikura omwaka buno ibone kana panta kurangale okubaelibu ari istese muze oliko kana ekiro yege tukitaba baraki tebasa kuwaga ajude na erna jeta agakonywa akalemoni municipality akagacha nyumba ne kwere ndega taguru ono such people na bwako gera boli chikura okay monjiro likia go sinki kura chikwikirani asi wodi yo tutebe ale ne chipara chiskuru amaji yes na ria ya ora chikwikirani abana inchi amageni asi wodi injibulande iga enkuru muchumutaka egende kenchande tega ke konde ta mono ne ya kwirenda assembly ya Kisii namangana yokulikwa employment is a big challenge in Kisii County. I'm going to bring a special bill ewe jako konya numutaka inkura njanda bali bali kwirenda be secondary kuba kulika eba kogende bakora interview baro kuchi certificate baewa magisi buna bakolete baligiriri bateba oyo nero guliba gogenda lakini abakonyorerugura enasi gukura kwirende last year na because mumuru mabano mu MCA kusango ya no chief officer bweliti omwali ube otigo mwana bwo mutaka okolete myaka 5 nwali chi private
o apply over shortlisted otanga na matemu lakini muntu kwegu tanya ko vera isiku no ni omwaka no yomo egento kende nkere nkora abantu bagurika no na eboneka na wo kora kwere citizen no riga o apply gasi obakurika naki na rasima otwale miaka 5 omanya kuliko muna turalika this youth inka yakurusi miaka 5 aje gotware kwere experience. Those are some of the things tutakere kugenda kubeka lijiko naki ka omuntu gas kulingana wona na kwere ndasomire tali naki lazima uli umuntu bwate ni miaka 5 osi miaka 10 ase ne position yobo waziri inje buna no mugaba no kochokoro ebe simba ebe unyunka ebe machogu ebe chimi nintake achoro mu deputy governor ule no umwalimu abe ne deputy governor bwomu governor abalimu nkoram aseba choro mbali ko to fail amba tu ninte ebi ne governor muna no nyonko ko be governor achore ni running mate no mwalimu ninte ebi ni governor ko bara 27 mate chiko nje ngakiro to create a special sheets chichi minister evichana omuntu beka no temete ko be ko kwere yuti no ngwae echate tu kechate na temete ko beka lakini capacity abantu bako churi minister no Kenya no ne county na baga kabate miaka 70 no nae to ko chore no minister omumese kwebe chipara nyakundi kuli perform inkie kabaga kabali tayire babwate kere so special babo chikokora into tanya kokora the last time nale no mu wakungwae tukana baka kumorora na jite na baka gete 10 bakubone ki hari usurwete omwana na roro no somete e bagukana abatene ki ikali bantu mbasometi ninga bwata akachokorokani kakale nyamira yani omwaka ori okotira obongo bakabona ikire elevo arengerete umwana oyo omuchukuruka munyomera nyamira so tiga tuchukulika ne bijana bikole kwemirimo nande kijana te okay we gasike tuwale experience. Okay, that is what I will do. Yes, umuskoro. Yes. Nkeko rachikirani abana inchi bekitago bravo anina buna unate bachipara mache ane chikuru nkirikeko rachikolete keyi ase wodi omuraria buna naika goteba litangani twabeire tokoli cycle chi agenda egento ngere tokoroka egento ngere gego benefit e community as such ekitogana iri gotebya nga togana iri kogeteba asa abantu barenga injendosi e para because yabeire common. Now as a young man nje mono my focus would be to empower vijana in terms of totebe agribusiness because you know agriculture will continue. Yes. Toche amangana talent as you know talent single bayere. So I will try my level best. Talige na tanga binde chipara na school ndoli gocha okora. We will do. But now I want to empower more youths because they are the most vulnerable in the community. Na wago sava mono. Okay. Again to kende omoralia. Me I don't know if a county assembly got paid the bill. Because onyendria got paid the bill, we will have come up with a bill to protect the environment. As a county, we know the product to what we avocado, we should sit down to generate a bill or danga. Again, take a benefit. On sali. What will we do? On your no had a value, on your no colleague and being to try export again and then put on your direct chicken. Okay. Like now, last time I saw about me by to which I evaluated like 13 shillings per kg. Asande, Pacaliera, Paca 51. So, me, I will come up with ideas. On your neji amachikali county, we will look on ways. Nakitora benefit abantu bali bansali nentu to inwe abantu abakujumu. So, ebintu binde what ya neji tago. Yes. Nenere.
ekero korigereri kisi kitagobora ward nere nene but now a problem mbwate neyemo ontu atebanga nto kwana mangana ayuande ntu asomogirango generally we are lag behind ekero korwao kwenda bugirango nabokoranga wasoire ensere different moso ekero gosoera erute ya ogembo Kenya ayo so kuchaka gutachera afroad au mayambugirango iki because paranjio ngotoko mochi so mono tigamocho borai bonse bolu abero timbu adimondo ngobekera specifically gosora kindende nje buno ekijana korubogirango na ndenda ete kobomo MCA we are so inoffensive like now ngora isaransa tole na barai bande ebijana bali batete ko barai yes there's engakinere kwale tata chimember cha GYYM youths usi youth for youths movement so we are trying to figure out nga kito konyora 70% ye county vijana byo that's when idea yane yo word value echae ose word value amatoke era etiu to yesugumege ende paka national level abale mba benefit okay so echina chiachena ndo bwa chinyinge ne eliese ngenje yebiro nto konya okwana muono asante yes ideke mu mutke makuli na yoyo mweli ideke asinge yebiro inje in terms kutaka umachoke chaje usimachoke basi kine the member njomo chumbo robono iga bumachoke na yaka nero yalinge magasipa but bumachoke squeeze ra munero chira mujyabe kiru yes no nyabantu bali withaneka kira moro omuchumbo robo bakire chikwiri chilami egento kuka omuchumba alifa miruka na kwere ndatara kora as national government tarato national stima chikwata challenge nakotenda like paraine tebwati kwere stima national konyora kwere estimated lakini meteta hiyo okay the last time omu waziri wene china chiteka kirali tukalonchi kwere stima aligenga okay omu waziri wene chi oyo no pia wandaje omuchume na modentete agateba ngubekale ne stima matali so to kunyara kwemba wa ni youths no nyukusambiri chichuma kose ko ni no bia 24 hours in economy unense itubwati kwiri stima okay so in nacho temu jumba alpha anda mucho na zanyo lit script kwiri ateme sana asa yako una para ine ateme sana kuligine meta sine kwiri estimated kwiri ni meta abantu bakwiri ne bamusero finally ngwa kira katembe kwiri mbiya mono sana so aso trangilia asante andike ndukende nale koko tebi let me college watabule maswali amaja bonante expected lakini egende kyo mwelio okay abantu beto bakusi koji mokochora na ba MCA 2027 bujumu 2028 mochora na ba MCA bachikomanya gukora error yabo yo oversight okay mba na ba MCA ba yesa ba kubotika bana asa chire kwenda none asa guchino bali kumagega ega siyo mu MCA no kuligiri gabana okay akole no kwere ndo oversight aba bano baro bo nyakundi na gotebiri abange 70% kabaguchi asante thank you okay ese muskitu ingana yoyo mweli kabisa dakika ya mwaka engana yane omweli murali tigangiriri bageri nenje kwa kambu ya muna so gutwalika nigetembe TV ngageta abantu bane bechitago brabu mbagwocheti asante ande mbateinga oyo nero mwe MCA ino 2027 chivision nechingi yatobwate bambwate si erinde tosuguma mangana yo borai mutu asante jisi monjumo rigeria na buno tugikira ho mweri bwo muroberi wa basai no burai abwase twalinge na bageni abu baringine kanga yo kulike birogo asorogongo ruagusi lieteria nesera sinyakundi kulende chikoraga chinsa isano na bire ningera nenkomanye kyunga senchura yo bwenge twaro buligeri burobya
Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imwe